Etiaba bunyina akwaba na sekese koma afia amankwa tamaklo. Se ode head tips no ebre ochina owie koso ne follow na ochina recommendations beba ekwan abetimi afa so abetimi esi niema ba ko mienu miesa bo kwan da bia meka se eye better so be ko hospital se mia na ba be hwema pomden eno ne buo wo form chance say obeyare amia rush odo akọ hospital. That's expensive. Cement no ma yade amfa nkogo do se eni ehu adaache bada bia mpani wakasa bia kase ujai ne wo ya unya adaache ma ho. Eji sa excuse say oh madwument ubewu. O Yesu dimu ubewu. O Yesu dimu ya be fo bi ufra ba be hye wanan. Bibia ansesa uwu a bibia ansesa. So adwene se wo ba be wu amawi asa ba na wie ye nya nokre. Mo apom de ho ehia. Na wapom de ho hia. Nya bre ko hospital ahe na albeko doctor ene de mia na maba minim ne em de ba mia na maba salis bu de mo run test ba ko mienu bi e fa me o ko se utimi ko se we munya FBC full blood count craft mame so ne nhwe ade ni padua na ko bi wakotwa x-ray bi wakoye ECG ba ko bi so sikane na revenue sudana ba kan no dibi hey ube uwa masabi obi a wa mobra bia ba bedu sika akwa na mfa so bia ma so disika ni bi fa bi hwe ho pa de pa fa ma ho e kra mri ya godie so hospital ni enhwew ni enya isa ka se ma mi we wa anyare o ye bo ni dua obi a mo ni dua de se era ka je se ma mi wa anyare no wu ye wo nim no wo ni badua obi a yare ba yini mbrem fa maye ho that's another issue say mina me adwe ekoso mo apom din hia why mama edwem na ye wo be se dangote anko aye dadada home edabi wa ka kire se ne de me trefi me nko ba bia me gima home na ne padua nso home emremo na ka akwa ye pake why ka ye nade ye pake na nti se ne padua ti ya home numunro ko hospital ni yenhwew mededi akwasisi amamfa chaka se ko market apia okonongo odumase ma ba ko ba se bi se ya me adom ho ye bibia hye meba besem ho wache why meba besem ya me ke nyina so ena so ya ba bedi ko body afa ya pomde eho abna fila ewa from Nadom Herbal. I've never called here. Boko. Me bow. They tell me never do. Yeah, there be a munisia, there be a BG. Sir. Senya me Adom na se utimi eboa emma once you watch to me ebas. There be a movie and catch on not to tell me. Catch on. Oh yeah, there be a make. Oh yes, I'm not to tell me. Share, man, no atidina papa ya. There be a who manage me hu akokraba me hunu bobo me hu omo manage se o ampa kwada me so me invest in madaje o nyame ya do Adom ekubabe abena de na wona Adom na no pay anope me di ncha kese free Nadom Herbal Center ebo bibia o hwe na no pay anope wo speech na kan na to makoma so pa obi ho betuma tena sa ka se o the whole year on the necessity ne bo me nyare to me bi na ebo me ho ban hwe ubewu ma mba kwesiew me pacho mo apomuden hu hiaw me obi obetu aka so be 1 year ni me nko hospital da 2 years ni edro kra me num bi da onim de ekoso woni pedua nim yare ni bi wono ma misensie ba emmo nka ye o ebetew tew bo se frɛ wo na wokɔ ena obeka so oh ma me ya nyare da oda e wan sɔre ɔse ni to kodu hospital na team yare no awo no so watch so many years ni on pay attention to it. I work on the match so many years in your hospital that in drop all no be that. What does it? Intimacy, pay attention to your body. We are doing a kakra no hospital kakadiba make us apomudin pharmacy snapper. Apomudin very vital. Men find nya kwadro. Men tent na ho na nya hwe han. Emma yade anje ni pedua no moso. Abra Nadom Herbal Center. E ko fa ndu papa se edaba edwamanso. Nadom Herbal Center ye producing nafa co capsules. Nafa X-Vein capsules, Nadom garlic bitters, Nafa cold bitters, Nafa man capsules, Nafa lady clean, Nafa lady care, and I think so.
nafa malamex ndru bebre e na medican aboboso ma minya daje ene abotre na mincheche mu na menchemo bia ene ne a eye anopai mesha ase e de free nafa x-vein mixture ene ne capsules so wo hwe me anopai na infections aja oni pedua na boso minya ba bema wo ye ho hwe nye ye obu obeka so me treat for so many years ni enko adenti na enko because inra e wo se wonom no wonom mse so bi kona so koto edo beto edro no ono no 1 week no start hu so ejai say no 1 week na me start say me no say dia say oho ekeka me nsu egu mi say ejai no weje edro no o say da bia meka doctor bi ka che ye mpadu num tina da bia ko hospital doctor for person boy panie no because of the man ono o mo do nom ni kogu fia ye no ye no ba mi am tio ka meka ho bi na na no bi ma me bi ba ye ho na me man no si ndru a adechi ode ba ye no chese wokwa omo de mana onom ena gu roba minim so bi pharmacy wone de owi abeka cho se doctor na duro nye unso duro so anu aduro no enti yare na ekoso woni pedua nani no ebe de yakọ yare na agi wa boso no ebe de yakọ hwe you will never know how bad a situation is obi wono abeka so me de me okay na hwenya me na fine ko sin na don be rush do akọ hospital no wana beto kakanka Mr. Emani ndu sa stage na asa se na me boss kan no so wo ho no a ko check up what ye nke na wa frɛ o me pese mo ba na me ba na mo hwɛ me we na ya me nti wo hwɛ dro ben e na ɛbɛboa me na ntetina ho ne Mr. Isia obu otumi ka se o nsu ogu me o ɛbɛkɔ no ma yesa hemfie ho no kora no this child bi ba ho no asan siesie no ho sister mo ando me dro nya obi de nke atumi fi ho no mo ba no ase sebi nkosu asa ya se fish ada kitchen a chef for so minutes na no mrante bi ko wedding wo kumase omko na tese omko keka ba awe bi boss na ne fai enu me na no de abara no ko dem na omeja no e man kanyi omeja no o se enka e wa ba yo ne ho no aka ne nsama ade ache be shi to mo da so no misensia se o hwe se ne abrante ne cheche nsem ni mu a na ahomete na yare yem Pedro na reho miss na me nyonko ba pa na watna no mema ka mema so o maka so mo ka wasem sister ya areho ema ya ma mo mema ni nya yesa mo endro na tese abode mo mba na yenhwe mo kama na fa x-ray mixture ene ne capsule say a treat all kinds of infection me pacho when nam yare ye ni nya ba nsuo nsuo na egu na ne nkambo ne bi na nam ahimfio no mutumi keka sa wo ka ho eka wo je ho anje na won sa hye one side na wudwi na wadwie na wo kodwo so no ho na wo te wo kakanka misraw entetna ho obi won so obu ni sewi a na eja ne nka nsuo gu obu a nsuo ni na nsuo na fi ahimfio oba no eni na ya se brown color bi yellowish color bi na wo te ho bomode se won sa be kanafa x-vein mixture ene ne capsule say na te ebe hwa aboa etu infection ase edi amount betumi de eye mixture no anom eye capsules no ana anyway abenom na abe feel comfortable bia no na ndie wanom na eyi haw ni na efi honom edi amount na fa x-vein mixture na capsules no enye manko aduro yenua mema no so betumi anom ama no ayeye yenua bema ukoje fiche so kodwo so a wo be chima say ye den na dwo so ne mai wo tent na ho eye hwe han ye ba ko show rubber na ne just uti wi aso kura ye de e serious empatchment na ho mani ndu sa stage na ansana wape on pomesi breast sisi a wote menka no e wo so utumi tu ase ne na fa x-vein mixture ne capsules be hwa boa e yisa how ne fi kono mo dia mam obu a infection atena no swatch for so many years ni tama ne be ma no asha asese e fon e mo akohyem adenti na wote ho bo modern sa won sa be kanafa x-vein mixture and the capsules a better boy is how if what them into say infection atena swatch for so many years obema na sha asese e fon kodwo so a na insufite bi anase moje bi eje kire eba odwo so na ba kwafa na ba na mfimfin yensa me pacho na fa x-vein mixture and the capsules e better boa e yisa how ni na efi ho no mo edem obu a ne testicles no me cheshwa de ge no ase no mutumi hyehye no obi enti aso zipin fair na so eye ne ja eye ne hwehwenye ye na fa x-vein mixture ne capsules be hwa boa eyi sa haw ni na efi ho no mo e de ma entina ho ma yade enje ni pedua no mo so aba Nadom Herbal Center ye dundu papa se aba edwama so san so ene ye wona fa lady clean
Nafa Lady Clean, a 100% natural feminine hygiene wash. We air for man. Okay. We air for man. It's mean you about be using Nafa X-ray mixture and then the capsules not all right. Now if you when you set Nafa Lady Clean, when they are small but mighty, a small but mighty, as our crash home, a son, Kotobi, 2 CDs, 1 CDs, with me, and a biato, no when they say nothing. Na wa hwe gum na dia kwa ha me cha de be sha hemfie ho senso enso abegu ho sa hemfie ho no mo ekeka wo awo anasa abrabo mu semunti na hemfie ho no ebia bo moden se wonsa ebeka na Lady Clean be hwa aboa esiese we yisa ha ni na efi ho no mo e dia mo yendroi enye na pharmacy shops ene herbal shops e wo krom ha be bia no wo kwa obenya bi ato me number no e 053 11 56 556 053 11 56 556 053 11 56 556 Nafa X-ray mixture and in a capsule. So we treat you one, but one day saw partner so a bit treating because no infection I call a partner one definitely or so a be at pharmacy shops and herbal shops. I work from Habe beer and yana okwa be at all. Tim Strow or more than answer we treat you one. Or partner so ebe treating and I'm very very particular about saying your market on more accessible. Won't say you know washroom no more use no or kwatena so heat na fi ase aba no to manya infection obo no most so be wi an draw so no panties no be wi enti osi a ontumi fa nkosen wi no dey say ne mpa ne nchen enti wi antumi mbom emu nyunyu sa na wasan so atamahye so ye kwa na ode ayon crazy so anka kebe boba tamashe sa obetamahye sa emu nyunyu sa na watamahye enti omo ko school na mbom ode ase we de ebekọ ne bag to bi ma no na onfa nkọ na onfa nsiesie ne ho because most of the time infection na sha ase efi ho timesremo mohwe na okwa na wato ba ko bi ahye ne bag mu na de ode akomesan so esi number no subiom 053 11 56 556 053 11 56 556 send your hanity bia no pabeda Nadom Herbal Center nyame adom ti ebehwa aboa ne ndu papa ye wonti ebehwa aboa eyisa hawni na efi honom ede makai sapomodin pa e ma setena pa entimi do ntina ho e ma yare enje ni pedua no emoso Nadom Herbal Center ese ndu papa e wo krom abna fila ebeda se from Nadom Herbal Center enti mentie ni sakeke to hwana mo na koto edupa enom na wo etimi ayode enkanka emma no modura enie emma no modura enu abo do di achiro no memfa nya agode kone kope bito to bi suma o girlfriend o yire o baba onuaba to bi ma no se bi no so ntimi emfa enyo abna ebeda sa do so ka ensam so somebody ka achiro ye ka se sika ala peso se be che another 1000 Ghana cedis so asemidika ebende pe be che 1000 Ghana cedis no be se twa *281 hash dial *281 hash select option 4 Adom TV option 4 Adom TV ebi bisa sa dudu se na apesa oto ba ko bi 5 Ghana cedis ba ko bi abetu bia no 5 Ghana cedis to group eno so nkrofo a edi ye eti uso batimi awi ni bia no peye na so odi apie ati esikrom eti 1000 Ghana cedis me dem a ona anopai se efa so anso nya from watching bedwam ti ko so ne twa assemblika ebe na we ya me another live draw ebesa abrom ya ka cho se Ghana man tinti ya ka ye ho ewo se ne ye bo emiamia brono mantamu enkro edi wo ye mamu to da bia se ne ye kanu no efi se ya titimu ama so bua na ye ahwefam se gbugbara ehiase yankase ye kromu ye mountain so ye mpotamu dintie ebetimi akaya no unim kura ye friend second tie on nkronkro onye brono bia oni tin won boni yei oyen mani mu se yedur anan manto muhara ikrobi wontum boni yei o se ketan esikado ketan constituency onya ketan oye katan